Thobela, ke a le dumedisha, ke a le amogela mo go semoya ka Dr. Magabo. Le kgone ke rata gore dire reading ya rena ya letšatši, daily prediction. Today e le di 26 tša May 2022. Ke re bone gore na tšatši la lekgono molaetša o tswang go mangwele a rena o reng. Okay, ke na le card tše 6 mo pele ga ka. Ke na le the 5 of Pentacles, ke na le the 9 of Swords, ke na le the Hierophant in reverse, a se dule straight e dutše in reversal. Ke na le the World le yona ga ya dula straight e dutše in reversal. Gomme ke na le the waxing gibbous e re action akere. Ke na le waning crescent e re release. Waxing gibbous le waning crescent ke melaetša e le gore e tswa ka gore e tla ke dilo tše le di amana le melaetša e le gore e amana le the moon akere le ngwedi. Okay, before re thoma ke rata go amogela ba e le gore ke mathomo ba tsena mo lenaneo la rena la semoya ka Dr. Magabo. Ke a le amogela gape ke re le ipshineng ka lenaneo la rena, le ipshineng ka taba tše ke le tshwaretse go tšona, le rege le ipshina ka tšona, le gopole le fele le subscriber, le gotle le notification bell lewe, le share di video tša rena le batho ba e le gore le a ba rata. Ke a le leboga. Okay, ka the 5 of Pentacles le the 9 of Swords, ke tlo go botša ka dilo tše e leng gore ntho e le gore e ka ba e go tshwenya mo moyeng akere. Go na le ntho ngwe e le gore ya diragala ka raphelo ba gago recently, mohlomongwe e ka ba le ntho e le gore thomile maabane bošego, mohlomongwe goba matša go feta, e ka ba kore e ka no ba le ntho e le gore e ka no amana le ditšhelete, e ka no se amane le ditšhelete o kgwetše le gona le kore dilo tše le ga di sepele gabotse, maybe e ka ba e le ka mošomong wa gago goba mo kgwebong ya gago, goba kgwetše le gona batho ba e le gore o ile wa ba le go kgakgana le bona la se kwana gabotse ka dipolelo. And ntho e ke ntho e le gore e ya go tshwenya mo moyeng, e go tlhoba boroko bošego go robetše, ga o kgone go robala gabotse, go swantse o robale e ya tla ntho ela mo moyeng wa gago, ya tswelela gantši le gantši, mohlomongwe ke manaba a gago, dilo tše ba o dirang tšona ba dilo tše ba o dirileng tšona, ntho ela ya tla mo go wena, o swantse o robale e ya tla ka mo monaganong, e thoma o disturba rona kgone go robala botse, e disturba ditoro, e disturba dipono, jwale le jwalo, a kere ya go tshwenya mo moyeng. A kere mo e le ditoro ga o sa kgona ba le toro tše di botse, o ba le di-nightmares, o ba le toro tša go tšhoša ka baka la ntho e le gore e diragetše kua morago kua goba e sa tswela go diragala akere. And mo e leng gore ka mokgwa e leng gore o butšwa gapele ka mabaka a ditšhelete akere. Mohlomongwe ebile ke ntho ela gore go na le tšhelete o ka bang o e lositše recently e segale, go na le tšhelete o e lositše, mohlomongwe kgwebo ya ga e bereke gabotse, and e le ka baka la batho ba o tswa ka ntle akere. Batho e le gona ntho e le ba e dirile go lo tša mabaka a ditšhelete a sa tlha sa sepela gabotse akere. Cause ke o bona e le gore today o ka ba wa no ba le bothatanyana ba tšhelete akere, kgwetše le gore mohlomongwe ebile o palelwe ko patela mo le mo ka mokgwa swantse o patela ka gona, e ka ba le dikoloto tše ebile o na le tšona mo e le gore o tsene deep ka ra dikoloto mo e le gore o palelwe ko patela dikoloto tšela. Kgwedi e fedile, ba bang from maabane debit orders di agoga, o kgwetše le gore di agoga o šala ebile o se na le ka selo, goba o šala ka tšhelete nyane e le gore ga o kgone le go ka support-a family ya gago, ba o kgone go phetha mabaka a mangwe, so ya go tshwenya this thing, ya go tshwenya mo moyeng. So mo e le gore o bonagala o ba le go shorta tšhelete, mabaka a tšhelete ga a sepele ka mokgwa wena o nagane gore a tla sepela ka gona, and ebile o feela o ka re batho ba bangwe ba go furaletše, gona batho ba e le gore wena o bo ba thuša o be wena le ditšhelete, mare jalo ga gane jalo wa bona gore batho ba le ka re ba mfuraletše akere, ga ba sa nnyaka because ga ke sana tšhelete, ba nnyaka fela ge tšhelete e le gona. Goba ebile ya ba ntho ela gore ke wena ebile kore ntho ya o tlhoka tšhelete goba mathata o nang le ona a o dira gore o be le dihlong tša go ba le batho ba o bo o phela o ena le bona, o na le dihlong mo go bona because ba o tseba wena o le wena motho wa ba le tšhelete, goba wena o le wena motho e le gore ga ona mathata o phela phela bo botse, ba e le gore batho bangwe kgwetše ebile ba duma gore nkabe e le bona wena. So o na le dihlong akere, o na le dihlong tša go ba lebelela ka mahlong, then ke bona o ba kgole le bona, ga o sa nyaka ba gaufi le bona, o ba kgole le bona ka baka la dihlong tšeo ka gore ga ba o tsebe wena o le so, ba o tseba o le ka sebopego se se itseng. Yaanong mara ke bona go na le bothata ka wena ka the Hierophant e dutše in reversal le the World e dutše in reversal le yona the 5 of Pentacles yeke akere, ke di kopanya di 3 cards tšeke akere, di mpotša se seng ka wena gore wena
go na le ntho e le gore ga o e dira ga botse spiritually go na le ntho o sa e dirang ga botse wena go bonagala e le motho le gore o ka re o furaletse spirituality sa gago o furaletse badimo ba gago o furaletse kereke ya gago kereke ke sa bolele ka go no ya kerekeng fela motho go na le batho bangwe ba ile gore ga ba ye dikerekeng but then ba dirang ba rapela ka gae so wena o na ntho o sa e dirang ga botse ga o fele o kopanya le badimo ba gago ga o fele o bolela le bona ene badimo ba gago ke bona e leng gore le bona ba kgona go fa matlhatse le matlhogonolo ba kgona go tlišetša protection because ke mmereko wa bona jale ka badimo ba gago gore ba o protect mo le gore ke bona kore ge re bolela ka hierarchy ya spirituality badimo ba gago ba tlatla e tla kore after wena go tla badimo ba gago ga ba kgole le wena ke bona ba le mo gaufi le wena ba sentse gore ba o protecte ba kgone go fa di-blessings after bona go tla tla manyeloi then after manyeloi yone a sepela ka di-hierarchy and then after manyeloi ke mo e le gore go tla tla modimo but ge wena o sa le kore ba ba le mo gaufi le wena kore o ke kopanye le bona o be le relationship le bona then ke mathata ka gore mafelelong le bona badimo ba le ba bona wena o sena taba le bona ba dirang ba go furalela ga ba sana taba le wena because le wena ga o na taba le bona o gopole gore ge o phela mo lefaseng o ka se phele o etela motho every day yena a sanke a go etela wena kwena ka mehla o mo founelang go o sa mo founele yena a ka sela tšere phone a o founela mara motho ore ke mogwera wa gago obviously o tlo kuša rona go ra re motho o ra re ga nnyake ande mafeletso le wena wa dirang wa kgaogana le yena ka re wa go bontšha ka ditiro le ka mekgwa gore yena ga a go nyake mara yone ge badimo ba le bona ba leka gore ba tle mo gaufi le wena ba leka gore ba tle ka dipono ka ditoro nako ngwe ba leka gore ba tle ba ne go thatšhanyana mo tsebeng o ka re wa thatšhiwa ebile o ke ngwaenyana mola ba leka gore ba tle ka dipono ba leka ka mokgwa mentši gore ba tle ka rapholo ba gago go bontšha gore re gona mo gaufi le wena bolela le rena ke kopantšhe le rena re botse mathata a gago re tla go protecta re tla go thuša ka ra mathata a gago mara wena o reng ga ke nyako kwa selo ka lena so mafeletšo badimo ba le bona ba dirang ba ngala le bona ba sepela ba re okay ga a re nyake it's fine a re motlogeleng so ka ne ba ile gore go na le tše di botse tse ba ileng ba go fa tšona mo lapeng le tša bophelo di display ga botse o na le ditšhelete jalo then wena wa lebala badimo ba gago then go seno ba lebala badimo ba le ba boela morago ga ba boela morago then manaba a kgona go kry-a chance ya gore ba tla ka raphelo ba gago ba tlo senya bophelo ba gago manaba ba o dira gore wena o feletse o tsena ka ra dikoloto wena o feletse o šomiša tšhelete bošaedi ka nako tše e le gore wena bo tša tšhelete uwe o pleasa manaba a gago a e le gore wena bo sa tse gore ke manaba o naona re ke batho ba e le gore ba go rata mafelelong ge tšhelete la e felelela e phatlalala bana ba lona dirang batho ba go tshega ene ba boela morago jwale le wena o na le ditlhong tša go ba lebelela tša go ba gaufi le bona goba motlho mongwe bilo setse o realize gore no batho bale ga se bagwera ba nnete ke manaba aka that is why ka the 9 of swords o ke bona o bile bošego o pala le ko robala wa ke potšiša everyday gore na batho bale ke bona ba ka ntirang sona jale molaetša wa tša go badimo ba gago a kere badimo ba tseba gore ba go tshwaretše dimpho ba go tshwaretše protection ba nyaka gore wena o be gaufi le bona ke ithute go bolela le badimo ba gago ke ithute o just sniff le metsi o tšhele kua fase o ba bitše badimo ba gago o bolele le bona o ba botse gore na go diragalang ka rapholo ba gago ba bona gore go diragala mare nako ngwe ba thaba ga ba kwa ditaba di tšwa molomong wa gago o ba kgopele ba go fe maatla o ba kgopele ba go thuše badimo ba tla tla go wena di-blessings ba o tshwaretše tšona ba tla go fa tšona le protection ba tla ba go fa yona le ka mana ba gago ba plana go dira dilo tše dimpe badimo ba tla ba go lemoša gore hlokomela ba leka go dira 1 2 3 gore le wena kgone go protector from your side so today ke letšatši la gore wena o kwatame ka dikhuru o rapele o bolele le modimo o bolele manyolo a gago today ke tšatši la gore wena o tšee sniff sa gago goba o ye kwa shopong o yo reke sniff le o ka re ka ntsu goba taxi wa boya wa kwatama mola ya o kwatama gona ka mehla ge e le gore ga senke wa bolela le badimo sinse ba wena ga o tsebe go phasetša badimo ke letšatši la gore o ke thute go phasetša badimo checka di-video tša rena mo e le gore re bolela ka tsela tša go bolela le badimo
o kwatame mola o bolele le bona o ba bitse badimo ka mokana ona ba o tswa ka side ya bopapa ba o tswa ka side ya bomme ka mokana ona go ka mokgole gore o tla kgona go ba bitsa ka gona o bolele le bona o gopole gore o re go ba bitsa o gopole gore ke bitsa ka moka ba ile gore ba mo leseding go tla ta those good ancestors ba ile gore ba o tshwaretse protection ba o tshwaretse tsona di-blessings ba tla o phumula meokgo e le gore ya ela mo matlhong a gago gomme o tla bona o tsebe gore ba go rata ene ebile ba tla go romela le motho o e leng gore o ka ya go yena wa bolela le yena motho o tla go kgothatsa motho o tla go fa tshepo e tla boa mo karapholo ba gago o tla go botsa mantswe e le gore wena o tla bona gore ke nnete dilo tša ka di sa tlo boela sekeng ke nnete ge e le gore ke tsene ka mathata a dikoloto tše di sa tlo fela motho o tla go advisa gore na mathata o ka tswa ka re ga ona jwang o tla bona kore mathata ka mokana a tlo fela then kore morwalo o ile gore wa go imela mo magetleng tšatši la lekgono o tla tloga mo go wena mo e le gore o tlo kgona go faisa mathata a gago wa lebelela ka matlhong ene ebile go a lebelela ka matlho ebile wa sa lebelela with fear wa kgotse le gore go a lebelela ga o sana le tšhogo wa lebelela ka matlhong gomme wa botsa gore mathata ke tlo le fetšiša one by one and o tla bona o tlo no bereka through mathata a we ka ete a thibile a fellela ka mokana ga ona gomme wa ke thuta le wena gore dilo tsela diphoso tsela o di dirileng kwa morago o sa tlhola o sa di dira gape o berekele pele o fetele pele o move on o gopole gore ge badimo ba gago le mangele a gago ba o fa dimpho ba o fa tšhelete ba o fa mahlatse le matlhogonolo ga ba fe wena fela ba fa le bana ba gago ba fa le bana ba gago tšhelete no ba o fang yona ke gore wena e šomiša gabotse o kgone gore di-descendants tša gago ditlogolo khukhu tša gago di kgone go gore o ba direle future ba kgone go tlo phela gabotse ke yona aim ya badimo gore ba o fe tšhelete aim ya gore ba o fe dikgomo leo a se gore wena o no raloka ka lona aim ke gore o leke go change kore bophelo goba kore bophelo ba gago le bophelo ba di-descendants tša gago okay and then ka dikarata tše ke nang le tšona e le go action le release aga release ke tlo thoma ka release ye ke nako ya gore o kgaogane le dilo tšela e leng gore ga di go berekele nto ngwe lengwe sa o berekeleng ka bophelo ba gago kgaogana le yona go ena le mogwera bona gore mogwera o ga se mogwera wa nnete kgaogana le yena ge e le go na dilo tše o di dirang ka bophelo wa bona dilo tše ke sepela mo tseleng e le gore tletše ka lefifi dilo tše ke di dirang ga se dilo tše di botse kgaogana le dilo tšeowe ge e le dilo tše o di dirang ke dilo tše e le gore di kgopiša batho ba bangwe kgaogana dilo tšeowe ge e le dilo tše o di dirang ke dilo tše e le gore o ka re maybe wena ka mohla o testa batho ba bangwe ka tšona goba mohlomong ebile o testa mangelo ao ba o testa badimo ba gago tlogela go testa badimo ba gago ba re kgaogana le dilo tše di le gore ga di go berekele mo kara bophelo ge e le gore o motho la go kwata kudu wa rogana wa ba le masebo wa dira eng kgaogana le dilo tšeowe ka re ke tšona di o tlišetšang sefifi ka ra bophelo ba gago ke tšona di kobang badimo ba gago that's why badimo ba batla palela ko protector and then ka action ba re ke nako ya gore jale wena o tšee action ke nako ya gore o thome go dira dilo ka tsela ya maemo ke nako ya gore wena o ye o nyake thušo ka ntle ka re with the 5 of pentacles o bonagala o le motho e le gore ebile kore ga o nyake le o nyaka thušo kore ka mokgona le tlhong ka gona ebile o tšhaba le o nyaka thušo ka ntle tseba gore not everyone o tla go judge tseba so wena gore o kgone go tseba gore motho ke tla go ya go yena ka bolela le yena go bakanya ka di-advice go yena ke motho wa nnete na ga se motho o tla tšea taba tšaka a di botša batho ba bangwe goba se motho le o tla mpha maele a mabe goba se motho le gore o tla ntshega ke kgopela gore o re before o decide go ya go anyone o rapele o bolele modimo o fetše o bolele badimo ba gago wa ba kgopela gore ba o romele motho goba batho ba nnete ba ile gore ba tlatla go wena ba o fa maele a nnete ge e le gore o tsena kereke o ka ya le go moruti wa gago goba go o mongwe wa leloko la kereke o le gore wa bona gore motho ge ke ile ka bolela le yena ke nnete o tla mpha maele a nnete ke nnete o tla nrapediša gomme mathata ka tla fela ge ke bolela ka mathata ao fela mathata ka senapa a fela immediately a ka tšea nako gore a fele mohlomong dikgwedi bo mohlomong mengwaga gore a fele go tlo dependa gorena ke mathata a majwang a ile gore o ka re ga ona mara mathata a ka sa tlhola sa go imela mo magetleng a ka sa tlhola a sa dira wena bošego o palele ko o robala
a ka sa tlhela sa go bakela di-stress, di-frustration, di-depression. So go ra re wena motho wa ga fetša bolela le wena o tlo fola mo moyeng gomme ga go fetša go fola mo moyeng then o kgona go tšea action o e tšeang ke eng ke gore o tšwe ka ra tselela ya lefifi o tsene ka ra tsela ile re tletše ka ra kganya bophelo ba gago bo be gabotse o shape bophelo ba gago o shape future ya bana ba gago le batlogolo ba gago. Okay bagešo ke fetša ke re yalo ke yona reading ya rena ya today mo channeleng ya ka ya Gogo Magabo spiritual channel le gona ke dira di-daily predictions every day. And then o ka bala yona reading ye ya today wa kwa rena e reng go bona e sa boledišane le wena e sa resonate le wena ke kgopela gore go kgona lebelela ile ka kwa go Dr. Magabo I mean ya Gogo Magabo spiritual channel gobane di-reading tša gona tša today ebile ga di tshwane di different kudu gampe ga di tshwane lebelela ka kwa mohlomong ele ka kwa e ka bolela something le wena lebelela ka kwa mara ge e le gore yeke o bona e bolela le wena akere and then o ra re stika to yona and then o tšee maele a e le gore ba o fa ona after this reading after go botša gore go diralang ka ra bophelo tšea maele ake o dire ka mokgwa le gore o tshwanetse o dire ka gona o tla bona o tlo kgwetša khutšo goba o tlo kgwetša pholo mo moyeng ke a le leboga le be letšatši le le botse ke le lateletša mahlatse le mahlogonolo ka tšatši la di 26 tša May 2022.